Moifo wa ditaba tsa Sesotho o tlisetsa kgaso ena e otlolileng ya ditaba o le Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Dihlooho tsa tsona ke tsena di a latela. Ntate Lekota strongly believed that reconciliation was not weakness but strength. Afrika Borwa e lahlehetswe ke moetapele wa sebele. Ana ke mantswe a neng a tlotla mesebetsi ya mosi wa Lekota tshebeletsong ya lepato. We're going to do our best as always to maintain our account with Eskom and make sure that we're able to deliver. Mmuso o tla kopana le bomasepala ba kolotang Eskom. It breaks my heart to see this period shattered by escalating violence. Mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng Antonio Guterres o boetse a phetha boipiletso ba gore ntwa botjhabela bo hare e fediswe. Yamangakane since 1937. Tepang! Cabinet for the Senate. Orlando Pirates e hlwele o bula sekgeo sa dintlha ka mora ho bapala ka ho lekana le Siwelele. Moike boetse ke a o dumedisa phirimaneng ena kgasong ena ya ditaba ho SABC 2 le le hae. Puong ya matsoho ke na le Mphotime. Moetapele wa mehleng wa Congress of the People le mosi wa Lekota o tholeditswe ka boetapele ba hae ha mmoho le boikitletso ba molao wa naha wa motheo. Motlatsi wa Mopresidente Paul Mashatile o tshetlehile puo ya sehloho ho tlotla Lekota ya hlokahetseng a dilemo di 77 beke e fetileng. Ba presidente ba mehleng Thabo Mbeki le Kgalema Motlanthe e ne le karolo ya baetapele ba tlileng ho tla felletsa mohale enwa wa ntwa ya tokoloho. Tshebeletso ya lepato e tshwanetse mohali ya ka mosi wa Lekota ya lwaneng ntwa ya tokoloho dilemo tse fetang tse 50. Lekota o hlomphilwe ka lepato le ikgethang la mokgahlelo wa bobedi. President Cyril Ramaphosa captured his essence quite clearly when he said the following. Ntate Musiwa Lekota belonged to a generation of leaders who placed the interests of the people above their own, who understood that freedom demands sacrifice and that democracy must be defended with courage and integrity. Lekota ibile tonakgolo ya pele ya Free State, ibile ke mothei wa United Democratic Front, ibile modulasetulo wa ANC le ba letona la Sesole hodima moo ile ba modulasetulo wa pele wa NCOP. Mashatile o re tumelo ya Lekota boetapele ba kopanelo le ho hlompha molaotheo wa naha ke mesebetsi eo a hlontshwang ka yona. Ntate Lekota's passing during Human Rights Month, just before the 30th anniversary of our Constitution is celebrated, urges a reflection on whether we have honored the rights and freedoms for which he dedicated his life and effort. Mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o re Lekota o ile atela bophelo ba hae a botella ma-Afrika Borwa. From the earliest chapters of his life, he understood that liberation of the oppressed required discipline, organization, and sacrifice. He committed his youthful years to the struggle for freedom. He endured persecution and imprisonment because he believed that the dignity of our people was not negotiable. Today we gather not only to mourn, but to reflect on the life of a man whose journey was inseparable from the long and painful march of our people towards freedom. Lekota o siile mofumahadi mme Cynthia bana ba tsheletseng mme o phomoditswe serapeng sa Phahameng Bloemfontein. Mui ha re tloa kwano lapeng re le ba matjhabeng re fumana hore mongodi e moholo wa mokgatlo wa matjhaba a kopaneng e leng Antonio Guterres o re ho mo utlwisa bohloko bona setjhaba se amea ditlhaselong. O buile sena sebokeng sa baqolotsi ba ditaba a le Beirut naheng ya Lebanon mabapi le dikgohlano tse ntseng di tswela pele botjhabela bohare. It breaks my heart to see this period
shattered by escalating violence. Over the past 2 weeks, we have seen widespread destruction. Hezbollah rockets and drones were launched at targets in northern Israel and the occupied Syrian Golan. This was followed by devastating Israeli bombing operations and blanket evacuation notices, rendering large portions of Lebanon uninhabitable. Many Israelis were sent to shelter. Hundreds of Lebanese have been killed, including many children, and many more have been wounded. And hundreds of thousands of civilians are fleeing with nothing but what they can carry. I was deeply saddened by the testimonies of the displaced people when I visited a shelter today. Ho sa le jwalo re fumana hore baetapele ba ile ba bukana le patong la Ali Samkhani eo e neng le moeletsi ditabeng tsa dipolotiki ho moetapele wa Iran ya bolailweng Ayatollah Ali Khamenei Khan kajeno. Khamenei o ile a bolawa hammoho le baetapele ba bang ba ka sehloohong ho kenyeletsa le Samkhani ka morao hore Amerika le Israel di hlasela Iran ka la 20 a nang le metso 8 Hlakola. Samkhani o ile a soma Israel ka morao phunyowa tlhaselong e nngwe Khan ka Phupjane selemong se fetileng, mme ke moo a ileng a dula setsing sa naha ena ho etsa mahano a Iran. Ka o le leng re fumana hore mmuso wa naha ya Amerika o kgakotse diphuputso kgahlano le dinaha tse 60 tseo o di qosang ka hore ha di nke bohato kgahlano le thomello ya thepa Amerika eo e bang e entswe ho qobella basebetsi tlhahisong ya yona. Dinaha tseo di kenyeletsa Afrika Borwa. Ba bileng ditaba tsena leihlo ba re mohato ona wa moemedi wa kgwebisano naheng ya Amerika ke o tsosolosa taba ya ho kenya tshebetsong lekgetho leo kgwedi e fetileng lekgotla le phahameng la Amerika le ileng la bolela mohato ona o se molaong. Diphuputso tsena di tlasa karolo ya 301 ya molao wa kgwebisano wa 1974. Tse ding tsa dinaha tse amehang mona ke China, Japan, Korea Borwa le dinaha tsa European Union. Ha re tla kwano lapeng re fumana hore lefapha la sepolesa le tshepisitse ho ntlafatsa ntwa kgahlano le ditlolo tsa molao. Motlatsi wa letona la sepolesa e leng Castle Mathale o ne a eteletse pele letsholo la thibelo ya ditlolo tsa molao Gamphatlele ka ntlenyana ho Leboakgomo provinseng ya Limpopo. Baahi ba hlahisitse ho ferekana ha bona ka ditlolo tsa molao tse phahameng sebakeng sena. Lesolo la mmusho la twantsho ya bosenyi le swere motseng wa Marala leng Gamphatlele ka ntle ga Leboakgomo. Moletlo wo o tsenetswe ke badudi go tswa metseng ye 133 go ralala le Gamphatlele. Bahlankedi ba mmusho le bona ba bile gona go boledišana le badudi go leka go tla ka ditharollo tša go lwantšhana le bosenyi. Badudi ba tšweleditše go se lešwe di wela ke bosenyi bjo bo ikepetšego kudu bogodu bja leruo. Ba sotše gape maphodisa a Leboakgomo gore ba goga maoto kudu ge badudi ba bega bosenyi. Go na le case ya 12549 ya dikgomo tse ding tša tšeo le phamagane ke tša go hwetswa ka ga phahla mokgalajwa a ditšere a šetse a dikebile sekibo sa gage. Ile ra thuntšiwa mola thabanyang e ntshwanyana ka di 21 tša March 2025 ka 8:15 ke re thuntšiwa mola case e huge le ga di yona le tsebo gore na case ya gona e tla kae go diegang ka yona a ke updatediwe ka seo. Motlatsa tona ya maphodisa Castle Mathale o re melato e mengwe e diega ka baka la thaelelo ya matseka. O tshepitše gore mmušo o tla atiša matsheka a bokgoni bjo bo tseneletšego go lwantšhana le bosenyi ka tikologong ye. Yo mongwe a lena o boletše gore ge a šišinya o šišinya gore go be le perekišano gare ga maphodisa le community le ba prosecution gore re tle re re ge re dira bonyakišišo re iša case go magistrata e be le gore ke le gore ya tshwarega ya boledišega se se tlo direga. Maphodisa ba ipiletša go setšhaba gore ba seke ba itšeela molao matsogong ga e šita le go itia bagononelwa ba bosenyi. Ba re setšhaba se swanetše go bega dipego dife goba dife tša bosenyi maphodiseng gore maphodisa ba dire mošomo wa bona. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC Gamphatlele.
Moitse o sa tswa di amoela di supa ha badumedi ba diphutheho tse fapaneng ba tshwere thapelo bakeng sa letona la sepolesa le kginnwe nakwana mosebetsing Senzo Mchunu provinseng ya KwaZulu-Natal mothating ona. Thapelo ena e tla ka mora diqoso tsa boitshunyako ba dipolotiki mosebetsing ya sepolesa. Ditlaleo tsena di entswe ke mokomishenara wa sepolesa provinseng ya KwaZulu-Natal Nhlanhla Mkhwanazi a bolela hore hona le boitshunyako ba dipolotiki makaleng a toka, mme o theilwe komishene ya madlanga bakeng sa ho fuputsa ditlaleo tsena. Batshetsi ba bangata ba ANC ba apere diaparo tsa mokga le dikereke tse fapaneng le bona ba teng mona, empa Mchunu a keke a e ba teng tshebeletsong ena. Ditaba ka puo ya marena ya Sesotho di tswela pele ho SABC2 le le hae. Letona la motlakase Kgosieng Mokgopa le re Eskom e keke ya dula fela e sa etse letho ha bo masepala ba hloleha ho lefa mekitlane ya bona ya motlakase. Pejana kgweding ena Eskom e phatlaladitse hore e tla kgaola motlakase ho bo masepala ba 14 ho phatlalla le naha. Masepala o moholo wa Ekurhuleni o hara bo masepala ba kolotang Eskom la o le jwalo o se o lefile diranta tse bilione fellwane 7 mokitlaneng wa diranta tse dibilione tse 3.4. There won't be any cutting off of bulk electricity supply to our residents, and we're going to do our best always to maintain our account with Eskom and make sure that we're able to deliver energy to our residents. Salga e re kgato ya Eskom e tla tlisa tlhokeho ya botsitso. It's an indication of a bigger problem, and we need to all recognize that. And Eskom going to cut off people, cut off the municipalities, will never bring any money. It will just exert pain, exert more anger to the public, to Eskom and to municipalities. Letona Ramokgopa o re Eskom e latetse metjha yohle pele ho kgato ena e matla. The board of Eskom has got the fiduciary responsibility to protect the interest of Eskom and make sure that collection happens. We have had engagement with some of these municipalities, exhausting intergovernmental relations. I was personally involved in many of them. Agreements were reached. Baahi ba bang ba Eastern ba ipileditse hore Eskom e ba utlwelle. Re swabileng go feta molomo ba nona le tšhelete le re ya patelwa e patelwa ke badudi kgwedi ka kgwedi, so go ra di officially di utsa tšhelete so re a gopela go president even madlanga they must get into that money ba re khumana tšhelete ile ka utsitse ke bomang then ba ile re ba utsitse tšhelete ba entlwana le sisi asizizwa kakuhle thina singabahlali baseloliwe. Uri habana bokgoni ba ho lefella ditjeho tsa motlakase hoba habana tjhelete ba kopa hore mmuso o tle ka tharollo. Utitse ipatala ngantoni imali ka Eskom. Letona le re le tla kopana le bo masepala ba kolotang Eskom ho tla ka mekgwa ya ho lefa mekitlane ya bona. Ha re fetela provinseng ya North West re fumana hore se le beke jwale barutwana ba sekolo sa primary sa Magori motseng wa Magori haufi le Mahikeng ba sa sekolong. Ho tla lewa ha bothata mona e le kgelo ya matitjhere. Matshwenyego a batsadi a ile magoletsa ba batla tharabololo ya bothata jwa tlhaelo ya barutabana. Morutabana o re tlhalang ka ene tota o ileng gore re tshwenyegile thata ke o rutang serutwa sa natural science a ruta serutwa sa mathematics le EMS. Ba bangwe ba tshwenyegile gape ka maemo a kotsi a sekolo. Sileng tsa rona di wele disileng tsa rona ha di wele mara go shebiwa hela meeting ra e tsena le no ga ikile ya wela mistress ke bolelwa ke mona ke o tsena sekolo mo Mbakgori re a go bulela bana hela ha ra kontraka ka gore se sa sekolo se teng a ile go tlhoma di kago tsa di kago ko setshenseo mme maikelo a rona a se go kgoreletsa bana ke fela gore seemo se sa motse wa rona sa sekolo sa rona ke jone sa letleleng. Re sa lefo ba lefapha la thuto mo profenseng ba re ba tla kopana le batsadi mo nakong e sa fediseng pelo. The Northwest Department of Education has noted with concern in terms of Magori Primary School matter. The Department of Education has scheduled a meeting that is going to take place on the 17th March 2026 on Tuesday. As per commitment made by the district, the Acting Deputy Director of Infrastructure and also the Circuit Manager, the Circuit Coordinator
will be attending that particular meeting to clarify and give response in terms of progress relations to the infrastructure challenges at the school and also vacancy issues that are currently ongoing that has left many learners stranded. Le fa go le jalo jaaka sekolo se ntse se tswetswe baithuti ba tla nna ba iphotlhere. Sentle Englihihi, SABC News Makhori. Re sa le mahikeng tropo ena e tobane le bothata bo boholo ba mabone a mebileng a robeileng le a laolang sephethephethe. Ba a iba ngongoreiswa ke hore sena se beha bophelo ba bona kotsing mmoho le ba bakganni. Dipone tsa mo mebileng tseo di sa direng di tlhola lefifi mo mahikeng. Seno se tsenya mo kotsing bakgweetsi le ba tsamaya ka dinao bao ba ikuelang gore go nne le tsereganyo. Go tlhabisa ditlhong thata ne re kopa gore go ka lekwa gore ba tsenye batho ba ba kgonang go dira tiro e. Budget e ntshitsweng eo ne re kopa dirobote tsa rona di bankangwe ka gonne bana bagolo ba ba itemogelang go tsamaya ka dinao ba itemogela go kotsi tsa dijanaga. So nna ke se kopanyela gore o kete masepala a ka ema ka dinao a baakanya sengwe le sengwe se se senyegile mo nageng ya rona. Masepala wa Retshenyo bakgweetsi ba ba thulang diroboto le tekanyetso ka bo e tlhaelang ke tsone di tlholang mathata. Tekanyetso ka e leng gore e go tlase ga re kgone gore ka samagana le tshenyo e kana e leng teng. Ke o tla gakologelwa gore kana megala e kana di-cable tse ga re di tirele re le masepala re a di reka go tswa ko Eskom go di rekisiwang teng yana go tsa lobaka nako nngwe go tsenya go dara be o ema o emela delivery ya order ya gago. Masepala o solofeditse go baya ko pele dipaakanyo. Re fetsa go fetisa se re se bitsang adjustment budget tekanyetso ka bo ya bogareng re tlile go bereka raetso ke gone ne cancel e fetisa be ke fetileng. Ga jaana baagi ba tlile go tswelela ba le mo lefifing fa masepala o samagana le mathata. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng. Moirebola go amohela kgasonyena ya ditaba tsa Sesotho. Kgwedi ya Tlhakubele ke ya tlhokomediso ya endometriosis e leng bohloko bo sa tlwaelehang ba popelo bo amang dimilione tsa basadi lefatshe ka bophara. Ditsebi tsa mahloko a basadi di hlalosa ha endometriosis e le boemo bo lero le tshwanang le kobo ya popelo le homelang bokantle ba popelo senya le mala ka bohloko bo tshabehang. When they are having their period, then they experience severe pain. So they also have severe pain either during sexual intercourse or even after sexual intercourse. They can have pain when they go to the toilet for number 1 and also for number 2, depending on where the endometriosis are. Jolo ka basadi ba bangata mbalenhle ya mokgahlelong wa pele wa endometriosis o re ke dilemo a inahanela hore o hlotshwa ke mahlaba a tlwaelehileng au ina maoto. I've been having endo since in high school because I've been having these symptoms in high school in terms of, my heavy periods, often going to the hospital, having pelvic pains and so forth. So I didn't know then, obviously, because endo wasn't that much of, recognized by them. Ditsebi tsa mahloko a kelello di hlalosa hore ho phela ka mahlaba a sa foleng ho ba le kgahlamelo kelellong ya mokudi. As often we see in therapy, patients or clients are referred when it's actually developed so far that they're in chronic pain, there are cysts, there are all these other gynecological challenges, and you have to prepare for things like surgery, manage anxiety before that. Ka tshehetso e nepahetseng tlhokomelo ya bongaka kutlwisiso basadi ba ka imolloha ba phutholoha ho bontsha kutlwelo bohloko le matsholo a tlhokomediso ke senotlolo sa ho tlamolla mahlahahlela a o tshaba ho bua ka bolokolohi ka boemo bona. Kgasonyene ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka 8:30 ka Phirimana. Bulipi bua latela. Ke uta